لبنان از بارم میوانه منها برهوه می سبارتی روشا حلبی و چاره نویسه کردان در چارچوبه سوریه وان گوهرتین دراماتیکین متر سیدار دا بکین بریس نزار موسا اندام دسته سیاسی پارتی یکیتیا کردستان سوری لویانا گلمه کاک نزار دماتا باش به دم باش کواتا دنگ هیه اری او روشا کل حلبی چه بویه در انجامینیت گلین متر سیدارن کشتنا زاروکان جنان رواندنوان یعنی اف کاراساته که گله کی تراژدی مترسیداره دیمن هنه مروف نکاره ببینه کر ببینه حتی مروف ساخل بیرا مروفی ناچه گلو بو خوش شارجیاسه هنه کسی که هی تفن کلش دستویدا شرایطت که تر شرایب که تش علاقه بزاروکا ویا جناب ویا سویلان ویا نوسا بله کاکر سلاف وريز اشتو كارماندا وتماشافانا بتوارا مخابن يعني بويدن وبهر سي روجا تشيد بنو افشاري كل التاخن كردال حلب رودا ام بيجن نفسه هر كردكي هجان ومترسيكل دفري بتمامتيجي تشيكر وإيدي مترسيكل سر سوريا بتمامتيجي هيا وأف ام بيجن دولتا بنافا سوري يعني بنافا دولتا سوريا هاتي افاكرن يعني وي زحمتي هبك ودولت بويرنجي راستقينوري افاكرن مخابن يعني السيستما برگری سیستم امنی سیستم امبیجن کو چی بوی ولاتی بویرنگی لز جفا فصائل امبیجن یه خودی باورین دینی و مذهبی و نوی هزک الواکری هزک نشتوانی او قلك بريفاجي هفدوا وقلك دوري هفدوا يعني تنش كرياري كوتشي بوند بي ولاتي يعني جبري صالك حتى وكونها مخابن تشل دفري برآفا سوري وچه عجیب آنینا سری خلقی و هر وحال دفره درزیا جی کچو عجیبنا هی مصر آنینا سری خدرزیا ونها ایرو جی مخابن ام بیجن کو او شرک و ایرو دفرین تاخن کردال شیخ مقصود و اشرفیه کرن بری خدانا ویدره یعنی کو اوادس بکر او کریاری کو مدیتر تفاجی سر سوشیال میدیا جی و هر کسی جی تماشا کرن مخابن نكرياري مروفاتينا نكرياري امبيجن انسانيتينا نكرياري كو ايرو خلقك يعني بهدورة ولاتكي اقابكي بشتي كتنا ريجيمكي بشتي كتنا ديكتاتوركي ونا ظرفك وخلق بهدورة وكبيجن بيك فجيان وقيمي بيك فجياني بهدورة بريفة بالمخابن تشتكى قلكي امبيجن هستيارة وتشتكي قلكي امبيجن نفسها هر كردكي دبيوتيني افج آلی کیج آلی دیده هاگر ام نرینه که سیاسی لمیزنن مخابن جبری دجی روشا کرده خویایا ام بیجن تشتا گریده بچارنو سوابا گریده تم ام بیجن هیزن ناف دولتی و هیزن دورتوری یکو گودگهینا هفدو وان پلانا بدینو برجون دیو خد من السری وان بیجن خلقه هر ضعیف دفري وسرانسري ام بیجن جهانی او خلقه كرديه تبلكو كرد جيد سياسة خود تم البرخودن وتم ويكي دكن يكي كوش خلقي ودنياي وهيزن ناف دولتي ردنا خياكرن كو ام لطكن وكارن خبريفا ببن وكارن امبيجن بخلقي ربيشين بهفجيانك کواتا دوی چارچوبی دا کاک نزار البته تو زانی اول پراوی چه بویو او بسری درزیا هاتیش خو جواکا نف دولتی دزانه اف سیستم برگریا سوریه یانها ابدمو چاو تکبیر و پاشخان و پاشمایکت کنه او باش دزانن لی گلو هلویستان سر اردی باوی کدن تعاملت کن و هر حالا برسه کدنه گلو کارودان نف دولتی بتایبتی امریکا سروک امریکا شاندر خفره کرده دف شرع ایدی هلویست اوروپا کو اف شراحات ساکناندن تو وی پیشات چاد بینی بله شوان يعني كيشا حمود ورده كيشا حمود وي شيانتنا ام بيجن بردف كي وي كسي نونري سروكي امريكا يكو هاتي دفري دباوريام دا ايرو او فاتشتا حموكا كنترول دكي وبطايبات ام بيجن جنتشتكي ايرو دخوالي دولتك بفي هسانية دولتك ولو نبهيز دولتك نبهبدو فقرتي دولتك كوهي نبي نبوة دولت بناف دخي دولته مخابن دهيلي حتى كوبا عجيبيني سري ملاطي خدتيني تشل برآوي وتشل دفري درزيا وتشي كونها بري خوب امبيجن في خطابة ولو كو تحريتشيتي وخطابة كو امبيجن بتشعبي كوشتني دهيلي خلق الهفدو ميزين ابج آلي كده اج آلي جديدة ايرو يعني سياستها كو ايرو امبيجن امريكي ونونري قل دفري كنترول دكن يعني دهبو الفرنسا امبيجن
سەرۆکاتیە هەفدیتنێکی کرد ناوبەرە ئەم بێژن نونەرن سووری و هەروەها نونەرن جوهوە و هەبوونا فرەنسیەژی یعنی دوور دەت باوەریامدا ئەڤژی چێک و ڕوودا سەر عەربێ و تایبەت لە حەلەبێ دەڤەرێ کووردا گرێدای بوون بووی دیتنیرە و ئەم بێژن هینێکی نێزیکبوون ناوبەرە ئالiyên ئەمنی ناوبەراوە و جوهوە دەچێ بوو و هینێکی واژی وەکو بەرین هاژی چیە بووی دیت ئەم بێژن وەکو گڵۆپەکە کەس ji xwara ku em bêjin wê xeleka ku di hundirûyê bajarê Helebê de ya ku cihekî stratîjî ye ya ku hebûna em bêjin Qesedê dor de di navbera xeta serekat bijnê de xeta di navbera Tirkî û rejîma Şamê de di aliyê Helebê de dixwestin wê derê wê xetê xuya ye dwarê emnî de dwarê stratîjî de wê xetê metirsiya li ser nehêlin û hebûna Qesed li wê derê nehêlin ev yek û ya doyê xelekeke zeyîf jî bû ku îro dirpêçkirî bû ji hemû aliyê xwe de ji بله کاک نزار هەلبەتە تەدیت یعنی قەدەرە خەلکی ڕۆژاوای کوردستانی وسایە سەردەمێ ترامپ ویلاتا و یەکەم جی 2019 دەما ku گۆلۆپا کەسێک بۆ vê xستî gotiyêdî serêkaniyê û girêspî çip serî hat şûnda ev xwe jî pişman bi zûzû cêgirê wê demî Mike Pence şanda Tirkiye digel serokê Tirkiye civiya û êdî agirbes hata ragihandin ya Helebê jî gelo mîna hindênî ne tedî her serdemê Trump rewşeke hûsa qewmî çil Kurda kir lê li wir bergiriyeke tund hebûye 200-300 kesa li hember 50,000 ji van çekdarê bê prensîp û bi hemû îşkekê wan ve li ber xwe da ev xwe jî karîgerî nebû ku civaka nêvdewletî bête serxet gelo بله باوەریام دەشخوا ئەو چوو سەری باوەریە ئەم بێژن هێزن قەسەدێ و ئیرۆ بناوێ هێزن کوردی و ئیرۆ یعنی وەکو خەلک و دنیاوێ پێ دناسێ و پێ دەباکێ یعنی لەبەر خۆدا و باوەریامدا ئەو بەرخۆدانژی هینێکی وەکو نەرین گەرەک هینێکی لێڤەگەرێک ژی لێچی وبانە و وەختێ هەگەر ژێرە هاتبانە گوتن وەکو ئەم بێژن هەفپەیمانیکە چێ بووە و ناودەولەتیە و هینێکی باوەریام بدە هینێکی ئەو بەرخۆدانە ئەم بێژن و ئەو ئەنجامێن کولۆ گرانجی هاتن هینێکی بەلکی وێ نەکەتبانە ئەم بێژن بەرجەوەندیە کووردا و ئەم بێژن دۆزا کوردی تەڤاییدا لێ وەختێک و مەزانیبانە و کەسێک و برێڤەت بوون و بتایبەت رێڤەبەریا قەسەدێک و ژێرە هاتبانە گوتن و بتایبەت وەکو تێکلینەوەیە باش بهێزن عسکەری و ئەمنیە ئەمریکی ڕەهەنا و ئەو فێم کردبانە ئەف تشتا ولۆ پێوە نەگەیدایە ئەو بەرخۆدانە کری وێ جێ خۆ دەبانە و ئەم بێژن و چێ ئەنجام ژێ هاتبانە و چه قوربانیژی هەبانە بێ کەتوانت بن ئەم بێژن بەرجەوەندیە هەبوونە کوردی دەبەرێ تەمامەتیدا هینگی ئەوژی ئەز دیسەتە کەس دەکەم گرێدایە بڕەوشە عسکەری و ئەمنی و ئەم بێژن مەیزاندنە قەسەدێ و ڕێڤەبەریا وێ ji vê rewşa hênêra lê ew jî baweriyam de dirojê werê de wê zelal bibe Tu nabî digel û êdî bawerî nema navbeyna Kurdan û desalata Şamê ji ber ku Kurd bi awayekî giştî gelek tora qeherîniye heta li Rojavayê Kurdistanê li Hesekê bigire li Kobanê bigire ala nû ya Sûriye daxistin nav şewitandine gelek jê tora ne êdî ewal Helebê çebû tu nabênî feraxeke mezin dirûz dike êdî bawerî nema belê kar baweriya Kurdan و پێکهاتین دیژی سووری بڤێ ڕێڤەبەریە و بڤێ دەولەتێ نینە ji ڕۆژە ئەوی کەتی و ڕۆژێک و ئەم بێژن دانوستاندن بە بەهێزین سیاسی و بخەلکی و پێکهاتی ڕەنەکردە ژوێ دەقێدا ئەم بێژن مەڵەتی سووری بە تایبەت کوردجی ئەم بێژن شەک و گۆمان جەموە هەیە و ئیرۆ دانوستاندن وێ نە ئەنجامێ وێ هەبن و ئەم بێژن سەرۆکاتیە vê rêveberiya îro danostanê pêkhatiya re naxwaze û bixwaze wekû dewleteke navendî çê bibe şerê ku îro çêbûyî em bêjin bi vî rengê hîne bi vî rengê hovana û em bêjin kiryarê ku bi kelaxa kirin em bêjin tevlû hirmet û exlaqiyatê şer jî hene ku em bêjin papendî bi wê jî nekirin bi taybet em bêjin dwarê şeعبî de dwarê miletî de ku îro miletê Kurd baweriya min de wê bêhtir ew vê rejîma hê wê bi çavê dûrbûnê li hevdû mezin û bi taybet jî aliyê miletê Kurd e û ev jî ezmûnek bû kete ser wa ezmûna de ku îro dilê miletê Kurd wê di aliyê wê de zelal nebe wê bawerî şwe nebû berînha û ew bawerî wê ne wê avakirin lê tenê bi rengekî werê avakirin û îro rejîma Sûrî lêvegerîkê lêvegerekê ji xwe re çêbikî û bakê Kurda û em bêjin diyalogeke bi navê Kurdî û Erebî çêbike ku îro zanibê milet jî Kurd jî pêkhatekî serekene di vî welatî de divê danostaneke diyalogeke siyasî ware çêbê û ew li ser çarenûsa vî miletê bisekine hingî baweriyam da bawerî wê çêbik û ew diyaloga giştî seranserê Sûrî çêbî
بله برس نزار مساندمه ده سیاسی پارتیه که تیا کردستان سوری گلی سپاس کاک نزار